Haleluia. Ia, ia le tua nei tula le fiafi. Sa mola tu pele. Ia le tula le fiafi le amataria le tatu programi. Na uta te ina tatu se tang. Thank you. No matu tu mai o le langi. Ia pa ia lo sofa. Ia o mai lo malo. Ia pa ia lo fina. La langi. Ia lo fa ia le langi. Tualo matu tamale ni tula le fiafi matu te watu pele vi inga pa manu pa ni tanga i uswa. Le lofa le anga de le aso ma le aso. Lau tau singa ma lau pui pui ma lau leo leo ma leo matu ola mesi soi kua Samoa pa ira mafuta mai le matu ko kalami nefi. Pa fitai tere lau atama. Me umma lau wa isaunia ma etapena ina mo lau whanau. Matu te watu la ngā whaftai ma rewi inga ia te o. Tu mau ia te o nei maso ume o la wai whaako o whaako. Whaftai ta māmo nei lau lau e tui te ina ma iei la to sukua ma se mato wola nei a fiafi. Na sauni fo ia amata ra por karame pe ona masari ai. E whai a fua lawa ne nei por karame pe ali au mua mo oi ta maa. Le ara lea mato te pala au ai oi le tua e whaatasi mai lau ngā pa ia ia te mato. Pau ia te mato ora o whanau wenga. Ia whapenao na sao lau upu. Li whaafonga mai o Samoa e so se. Pata pai taulanga so se kilope. Lalawa so se mea lo mai ona mafuta mai e le po karame nea fiafi. Ta talo ia te oita mai e whamanuia o la to loto. Whamanuia la to whaafonga, whamanuia la to nganga. Whamanuia le whaawano ina la to taimi. Whaafonga mai la kuto. Le nea fiafi e le leonga pui pui. Atasi mai ati matou la por karame se yo o lana whai unga fo i le ina ia te oi whamau ina sa matou se mare matou la sa o Yesu. Amen. Hallelujah. Ia le tua le nei tu la o le fiafi. Ia, fifia la wala nganga e o kolofo mpatalo fatu sa mole atu pele. To whafunga anga fo i nei tu la fiafi. Ia le tua. Wa tatu mau fo ni lao pa pena fo ni to so to por tatu por karame. Hallelujah. Pe ona masani ai le stopi wa yasu tasi. Ia tatu o manu via fo lauma. O lo manu via ia fa manu uma fa i valo fili ma sa pena ia le aso me se fa na ia oma. Tatu na wala ngana pa pena. Na le tua mo pui le tua i le nei. Yafi. Ya le fa ngaro ina fo i tatu pa taru por tatu pa fero i pa masani. So malo mo so pa bipere na tatu ri paula ta fa ko so spat ko taulanga au to ke le tu pa yo na mafuta mai la la to vini lo wasu ina i vai le ola pe na mafuta mai tatu program e wa pe na masani tatu program ri fa pito au fo tatu program mo le malo tu le la fa talo fa fero ia tuai so spat ko taulanga pe na mafuta mai pa io da fa ngar venga su fa ngai mo na to por tu so mai ona si mai hawa o mtea kono manato ko tua la la wa le ka le siro fen pa fonga mai ata lo fa tu so ko malo isi kiwiso le fa ngaro i fo ya si sina to no e ka le si manu to no ainga uso mtu pa fine wo mai masan ko fa yo le tato mafuta i le tu la o le fiafi ya avia yelo le fa ta lo fa tu mo te ta ni tu la fiafi ma peno ya warta tu ko karame ya to manuia ile nei aso mon fufuanga ya fisiri masani wa mai oi Bas. la foi se lu tau la foi so songa va penal to vai fil le petit ai lo lang fatu tua tanto nu langanga sa va penal na e manu malo ile nei aso haleluya amen ya tato tu sina wa du mo de tato wala ata de na venga la na fa ya lo fa wina mo fo ine nei va aso sa mataria for sunga le fa finga la va aso tu na ya le la uto so atu ko nai fai opo ia ne torsu lua nei de torsu pintu o tana no ai i se tu fanga po se tu finga po le fo ina atu Yeah. o tangata talitonu o la tu olua po la tu tulanga pe ona pa petania fa peta believers share their position hallelujah ya talitonu
Ni fai mo fi fo yo na tu fo isi me ni bai ta mo ya ni tu la ya fi ba tu la mo ma ulunga le da u fa pele na su ra au nga la fa sa fa tara ni tu la fi tai le pelo ni po sa mo la fa anga ia o tatu tu fi la fo i manuia ia mal so fu mo mai tua io ole na o tatu ia ni fiafi te tonu fo ia ole ele to e po male fa'afuanga i nei lava tusi te lo ua pasia fo i faitau ma le vavaai ma le fa'alongolongo fo i ma le fa'afofoga iai ia e aoga le toe lalaga ma toe au mai a le tatou pokalami ona e pea no fai atu ma te le tope lauina lenei tusi ke ua uma e tele ia ma le ano anoa'i o mea aoga o lo'i ai i fai upu taʻitasi ia i tonu fo'i o chapter taʻitasi me foi la le fa'amalulu ko ai Samoa ia pe o a mo foni kausaga nga le lima le on chapter ia onga ole mea inga ia kako mo o le anoa ia ole upu ole atua i le fai on kako sa ilia le vai foi on kako wa discover inga mai wa o isi fa me fai kau kasi kausaga ia malo ai ngal fai kau ia e lo fo ila lo pole atua le ngal fai tau ia me le leima mea nga lo ki tonu i mata upu o upu ele ngata o lainga o fai upu o mata upu ai o fo i upu to me foi la nga ia ma o fo il fai di tenga ia o le hale ma no si le po ma le po ia e kau ki o le king ai fa sai le tua il ne fiafi o tato un ta upu nga pena sa no ala ta nei po o le tufa tufaina le o mea ale au tangata tali tonu le taimi lea, te mana o Samoa e tuu iai oe le taimi lea na tusi ai le tala lea. Tuu iai oe le tangata tali tonu, awa a mata o na whaasanga tau mai i a le kele lau le karikongu, i a tātou leo e le taimi lea, ona ua sara lau le tala le leia keriso, tonu Yerusalema. O te mana fo i Samoa, ia e sila me e vava iai, kula iai o ampasa o le malo le atua. Leo iai kongu o le kaimi lea. You know? Au kira ko le kaimi lea le lope kai feo lolo kai peo le kaimi le koviki. O mafakianga le kalesia, o mafatianga le autari tonu ia Yesu. I lea taimi. O lea la laka ko kira ingi le mau le whaitau inu whamaia. Ke le se le sona mo tātou le taimi ne. Moni ala o le upo le atua e ola. This is the living word of God. So ele la se mea la ka o ia ele o nga mo ka ko. Ia se taimi ka ki o ia a le tolu rua nga pe e fa matua ia ile ia le ka ko ka fa pe ua tasi lava le loto ma le manatu o e fa tua o malava. Wa le fai mai ai fo i se tasi i se isi ana mea o lana lea a ua tu tele ala tau mea uma. Ma ngai e yo le mau lea le ngai e lea ya li ali mai ya li kaimi ngei e alu afa mai tatou o au e honga o au la o kaulang ke lea la o ma ko e honga kaulang ke lea hallelujah a le mea lea il mau lea pe le o ko ilalo e se ta ua wala ngore kaimi lea ele ngaka o ka ngaka mau mea o lea o whaorainga. Mangai ka ngaka fo i ele maungi mea. Lea fo i o whaorainga le kaimi lea o le kale sia le fofo mai o le kale sia Yesu. Pe o whaepu Samoa o le kale sia mua lea Yesu. Ia whako a kufa mai le kala le kua mai ma sa ima la kui Samoa ko ngā fiki Amerika perkangia o whea lava. Fako a o iai le tala le leima le malo si le tala le leia le malo le atua. Leanga o mai ngai o apostol. Ia, mawailo o e kale si ke kele i o fa mai ka ko o loku mua nga le laulangi. Ai, piang fa. Ele o ngi loku mua nga. Hallelujah. O le o ngā kunga nga kala le leifa ka le ngai ka ko. Ia bu ka ko fa ia vo le o si ka ko mea. Fa ngoia ka ko. Lotu le lotu e Yesu. Ma Yesu atina ina lau e kale si e lunga nei papa. Ele me fai fo le fai to o se ole na man so me fo la le wa amata na sawa ina la utari tonu ya Yesu ma amul muri pore kalesia le tiko le kalesia wa la to le wa e se ina mai le langi
tu ina tu la to wola mo Yesu to lua na le ani feni le manga ia ka ngo fla kiki ai wa le fa nga fa upua fa mai wo ola le kai mila ia ko le fo ile nga fa poto ne ka ka ngo last week o le wa ka kala mai o apostolo o fi o su se me ka nga lokai ma fa pui ai ele ai se me o skua se pili le lunga lenga feika ma o kilo kunga o le wa maka o nga ye le tala le fo le wa ali mai o le tala le Yesu malo na malo le manga o le sei o lo kusi upu male au wosi kaulanga e ola mai tala le amen Paul mea nga le ngai ka ko au tu sa ye na va yaso sa eta to tu o Yesu o mafuanga Jesus is the rich o mea nga feika ngia akilo man e manino alfa tala nga Yesu tu se mate yo nga o mfama ya yo na so mea e fasio tia foi matula fo ina auto I mea le hanga uma e le o ka ko wainga e le o ko wainga e le suafa makai pa ia mama malu ko wainga o le suafa Yesu amen o le ngo Yesu de ala yo nga in sa wa le suafa ko wainga ke le o e le ko fa ilo sa mo nga mea e alu makala ile le pelenga fo wainga o pa yo wainga ia fi ka ke oi aki kala ngo le suafa le e ngai vai la e o isi kanga kaloku makwa kama vonga pi e o fa valua kai ele ka ko mo ya Yesu kala ngo no ya Yesu ile koa o suafa Yesu ma le tala lenga e sa o mai pol maro la ngi ingo si alo pe la ile mele leo ya ka ko fa mai ya nga tili le fa ali le mano le tua ina o tala mai la apostolo fa mai ya bala ko mo fa hali akul auso fe la ila auso ale ma ngai fo yo nga auso like kano ile o ka fa pe fo o fai ki o fo ngai ka nga ka ora gather together as a prayer meeting prayer war so ke lo ali feni la ka le wale lo ngai ka nga ki siano fai akule me fai kio amen ao fo la ka ki siano fai me le fai kio fo iska ki siano so what do you want por me manga fa lo makula langi ia o nga fai mai let's hear the word of God and do it fai nga ko kupu va venga ngi me ngi nga ko nga e yai na ila to na talo le case la fai o ele o lo ko la ko le me na pe fasiokia pe fa pui o le yai ne va henga le o le lo talo before le yang mafukanga fa pe keep doing that good thing I would fa longo fo kala si au la pisinga fa mai wanga me o fo kalo o ayo mo pa langi vo la unga mai nga era ko fa kai me fo mau la unga o le fa mai ya ele fa nya solen kin ka kalongo fa ungon ka bul fa mai ya sa yai la usong kalo fe ngai ya pe telu mo yong la case fa mai ya dismiss case Mwele lopo le ale me lese me mori ai va ngale haleluya ya o vai la o le me la fa fita ile tu le nga fia finga ko ya wala matua tautala atu ile fionga ma le fa ma no si le tua la sui vai mo wo mo ka o kula uso fa me o le mano le tu fa poto ila to o tu mu fo ila to uma ile nganga pa ia ma o tautala atu le fionga le tua ma le fa mano si kelo me sa mo yengi be careful le paola o le upu afa mo le mano le upu ma le mano le nganga pa ia le o yemi se me o yenga la ko ke enga they rejected the power of the Holy Spirit o si fo wala nga pe ya yo le nganga pa ia ri pe o ia o ma pe ka e fa ya ko ka e ka fa ya ki ia okay mai le nganga pa ia on saule ka ko amen no Maria ia brother Maria ia sister ka ko fa long la fiong pa ia le tua malo le la ka ko man ngiva ya su wa fa ma ya le o fa ko ku muinga a ke lo ele ngofo ia ile li le langi ka fa le anga le maftanga wa la ya me le fa le mafka o le me sa uma ingu ko ka fa penga o me le anga fa le anga mafka o fa long ska ka me bla le ki ko ya la me ke ka li fu nga mafka ka kalo what for why you pray why you pray for Israel why you pray for them
Sole. Ngakakalo ye. Kelo le Yohanes sulfitu ngakakalo Yesu moe. Ile ngakakalo longa auso ma Israelu. Ai ngakakalo la vea ima kaua. Ilo inga le misteri or kusinga. Ngai la vea ima kaua. E muri kakalo makua kaua. Ai mua kakalo Yesu mo kaua. To. Kule yol mena ve mewa. Ya nga upasi kai mi ola uso o me Yesu. Si fa mole i. Mo ka fa mole ya. Le wika ko yer ke mo fia nga fo ya ke liso Yesu lon tot. Le ala u fatu mo winga me ol me fo ina le. Ka ko kilo. Wa maka onga yaile me ka ole tu fa tasi ko kong. Ole auta tonu pula pilibes. Fa mal fa ipuna wa tasi le loto. Male manatu o fa tua believers o fa kokua tasi loto tasi manatu wa we ke le mau vele salamo le ko so ga ko se me ina le lei o le auso ai no novo fatas le al me le vali mai me le ka ole unity kasi le loko e ko se lau ka ngaka e kuva kasi le loko ngare kasi al loko tasi le manatu ai alo fai kau kanga ye ko ngol fale le ko iki kol wafi ai ke rol mea na so uma kasi ale loko ono anganga pa ia lo filo tonu i au peliva me ku va kasi amin ko le vola sa mo la tu pelefen ni le wa maka ku fa kasi amin bo ai le me vo ile wa fa isa ke lo kanga Israelu ya ilanto o te tonu muri ya Yesu. Ol me mo ia le ka mo kel nga me ba le sa kupu. Kuri ese ngaka mo na ku fangua. Penga fa ma no si la to me to tin. Asa le ngo le sa o Yesu lang ve kala. Ol ka ngaka fia muri me ke o ri pe ke mo yangi amo sa ka u. Amen. Sa ko fo ku. Sa ko ki le ku. Dia le la ka ku kilo le ka le sia ma apostolo ma le ma wen ye le sa wo ya fa mai bol le wa tu fa tasi fa mai bole family that's mine the bigger one that's mine that's our family family ai ku va kasi me apostolo pu le me nga ya pela kiki pekele ele yesu ma ku fa le va pe yo ma ko nga kele ya le ma ko so soangi le ka ko mafukanga ka kalo pe kelu ma yoangi mar ka ko auso le me kele ale nga me lord and no, they just give it to them. Yeah. Yo nga vai le. Lo sunga fen. Sel ya. E kile kala. We lo sunga mo sa u fa so le ko orela umar kai mi le ka serfe u pure ka. Hallelujah. Biele. Ya, biele tu re nei tu la. Hallelujah. Bo. Bien va tu vai tira tapo kala me si la bo fa fonga fo ya fa so lo sunga. Hallelujah. Na tango fie fo in ni tu la le fie. Ya. Ai ri atu se la ngona ko fa so ne tu lan fa fifa malo atu i o ma inga me se o no le tu o me ma huto me ngona tatu live si la fia le tu le lo te mi fa no ona lo ma futo me tal tonu tiri ma futo me o ma ua na e ma futo me o le upule tu yes o si iri fa upule mo mo le tonu ona pe fia va to se fa so mo fa pe o le afuanga o le afuanga o lo fai me le lei ma lo foai ma le loto fia ma fu me tono lo loto yes ma fu me le lei o lo loto hallelujah amen me na fai tau to lu fa mai ua tasi lava le loto hallelujah ele fa me wote le loto ele fa me wole anga le loto ele fa me wole le loto au ua tasi le loto ona le lei lo loto le lei fo na o manatu o manatu fo ina lo fai me le lei ona na sa mo le loto le lei hallelujah pa ya manatu e foi tami e ka balance le luanga le lei mar sa le fai la loto sa amen no fa fonga mai ona o le fa pitoa la vor fai upu le mo tatou fa o laina hallelujah ele mo ila tou mo tatou aisia because we are believers now amen o le taimi lava na balawina ile atua lau wola bona wola lo wolanga fo i lau sa valinga ma lau sa valinga lo soipua
Malo nei tangata. O talitonu e whaatupu e le atua se langona fou. Manatu fou. Ma le loto ua fou. See, this is a new heart. A new mind. This is a new heart and a new mind. Bai, o lewa na iei mea o tangata. O lewa na iei lato tamau ainga lato tūlanga. O lewa na iei lato position. Oka si position. O lewa na iei lato tūlanga ma lato tamau ainga. Ai le i iei se manatu. Na iei se loto. E tu fai moe matitiwa. Pela na sauno forte tai le tai mu sola sa o nei moni lei o le ata mai le o langa le ia ata to tai min nei te lo na te fa fonga mai sila mai fa fonga forte tu por kala e te mi oso fa penao manatu ala fa so mo oi ma na ia o manatu o fa penao na ta penai le atua Amen. manatu sidi na ma le lei o le loto sidi foi na ma le lei ma le loto sa ona le te fai ai se me le lei ona ista me fai le tangata le me le lei ai le sa e fai taimi e le loto tangata te vai atu e le lei ai lo sa e te longo fia la e lo sa e le taimi fatti e pena sa no te e le taimi sa un fai pu e fai mai o au ngol me o le bon ke so ki O fai pu. fori so ne ma va ko fara mi la ko kiri lo ka ko foi ko fari hallelujah amen wa fai tal pa pensar ni fa mai a group of believers a group si wa mai wa tasi lava le loto ma le manatu o e fa tua uma lava it's a group Amen. tano mai ta tau mantuan va e le o kanga kai fafo kua ko fa o kanga ne tana no mai e tusi le tana no mai o tatou ke usiano tatou le fa o laina tatou tanga tari tonu e kaunga le lele loko kaunga sa le loto kaunga sa le manatu tasi va aila le taimi wa tasi loto tasi le manatu ua sao ma ua whakokua ia Yesu ke miso le tatori ma le tatou pao le toi tu wa pe o maka upu le o le la vea mai i kala inga a pe tiu mai ani i le toi tu ke miso ma fuanga le liwe tangatani vai la ma na ia mo le loto ina ua taia le upo le tu ua le liu e le mana le upo le tu papa tiso le nganga paia fai lo me le lei fai lo me sa tele me sa le lei ai sa ala wa fa nga ina le tua le bon nang tu inga fo ole mana ia fo ila ona e peis le lo fai me le lei ma lo fai me sa ya te oi ai le talia i dim fai nga work ale kai mi ai ke kalia ai le upu fa o le tang le tala lei le malo le tu ole taimina tu po lo la ngona ia ya te oi fa mero laia le fa Britania the group of believers was one mind and heart. Yes. None of them said they own. Yeah. None of them said that any of their belongings were there to own, but they all shared with one another everything they had. Wa tufa wa share. Ele kiri wa mana yo lo tole mana mana tu foula. E ke fai alo se me kiri ko ka kuria fa pe. Smiles. Se vai ku se vai ku ne. Mone la ia se tala se tasio doctor Williams nga fa matala o ke ile ngalo ya fa mai. Ni taminga ka nga ki kala. E ka mi ke ka mo le tu ai ke ka mo tangata. Ngai ke mi ke ka ma nga yo piki. Nga umar sa ngi ngari inga sa me so pa ngor karo. Iya. Hallelujah. Amen. Ti tal tono lo yere manatu na ya te oira fe filini. Ale wo fa malo si mai de tato tu si pai tau mai tato de upo le tu. O le taimia o le loto fo. Amen. Taimia o le manatu fo. Yes. Ma fu ona e fai o ma mere leia ona wo le lei ma sa o lo loto. Yeah.
e a mata mai atu tono loto. Ona le lei lo masa loto, minoi lo mo manatu. Era le manatu le leila. Whaakau lo whamua. Whaakau mea uma. Ai mai kupea, ave lau aposkolo. So ala pule la aposkolo. Moa, moe mātitiwa. Hallelujah. Tala tonu sa mua lo i eise si o wapena mana o mia se feso soni. Nai te siro fia. Ma ei loa. Whainga tau na fosia o tato ma fofau fosia o tato roto. Fusia e le tia polo mona mai lei. La fia fine le tatala e le atua i lana upu. Ma wha tupu se loto fau, ma se manatu fau. Ia te oe i re nei tūna le fia. Ia, tawa tūne sunga ni whainga inga monisi. Ma soa monisi. Esiri ka ua le mele ka ia. Sunga fo ia le awa. Hallelujah. Ongo le mele. E ili kai mi fo ili le. E avea kako mea. Ile ngalue ngaleri. Ala ia man kako pule. La ke fai mai o ia o. Foi falou le mau me vole e bo ingo boku inga haku fa mai ile ai se ko fai aku o unga o me nga fa nga ko mai lang o I own that thing ile ai wa vaku ave ile au apostolo onga o mea le bo tu fa kas o le manga ia mo le kale sia Yesu tu fa sen all believers ku fa kas lingi foi vai kan eu ko fa nga le si believers wa pe wa le ku fa kasi ai pe wa pe se seko vo ile e va ia ku ale si fa nga o le si mea vai le winga fo le si winga le au ko kilo ngi lungo le ia ka ko samo e me se ka ngo ka ko culture ka ko we are Samoan people e ko e le me fa nga lo ke akeni pa langi mangai tamauli e fa me ala ko teaching malako la unga le kusa mal fa longo fo ile le wa e ai singa e ke anu akuri au puro uso a Samoa lo ku fingi Samoa si fa le tua si fa fenga e ke kuri e fasi au ka me ke alo e fasi kamala e se mun sa maleri vai kamala e ke fa longo silia ku ma ku ka ki a me ala le ka ko mo si ma so au se la ai ke le alo e kuri e fa la le ko mai na le nganga le mele bo mai la believers bo ku fa kasi ala ko mea o ngo le bo ku fa kasi o ila to le kale sia o ila to ta di tonu ia Yesu ke riso ile ko fa mai si o ngal mele na o ngal mele o ngal fa ngwa nga ba o ka ngal ma ko fa ngwa nga milionga betelu che lau fo ya lau mai nga o yo ma ko nga ho milionga ka ngal fa ngwa le ai nga vakua le ai me se ko kala ko fai vaku ku ulo a apostolo mai era el toru lo fa mai nga wa vatu fa mai wa molitino atu la apostolo male mana male to tu hallelujah male to tu molitino tele ile mana male to tu mai o le rio Yesu wa lo fa tele ina fo ila to uma la me o ka o le to tu o Yesu le ango le kaimi anga to soi fua manu malo a Yesu o le kaimi fo nganga manu malo ina ye le tua lo nganga mo tatu nganga mo tatu ma fo na tu tupu ai me uma yo tatu la ngona le temi fo le anso fo o le manatu fo wa vai la o le la ko fio ma Yesu ya o le singa ni fo wa amen ale wo uma na to se fo mai man malo Yesu asia la ngo wa kula apostolo e ka kau fa me wo molitino atu ilea ia Yesu ke riso langa o ia le na to tu mai ma to se fo manu malo mai e ia ila le nganga pa ia le fa lango lango ia la apostolo ile ngalu ina le mana vai le mana fa mai ya le mana o le mana io nganga pa ia vai mai wala to wa al apostolo male mana tele mana o le foi o la makanga al kemio la afio ko Yesu le lang a ko fisi ngia la wa apostolo Yesu yo la ya lu le ko fo ka il ma afa ko fo ta il ma lo Israel
mai Yesu lan vetana inga vai o le mea ngai li au ko ke por ke le mea ngai ai Paulo mea le ko fai aku ai au ia o ko ri pe ke lu mo yo ia ko o fa kari le nganga pa ia a fio mai loa male mana yo ko wolola ia fai le ngalu pa ai la o le tali tonu ma tu mau le tali tonunga ma le fa tua la o apostolo ia o onga Yesu na o ina ilato ona o le mana o le nganga pa ia le kiova ma Yesu e o ngalo walu a wina mai le nganga pa ia na te fa matala fa ai loa fe soani le upu moni e fa matala ia kako le ala yai kaimi le se ia o mai fo le nge fiafi ma le nge yaso awa le ngalo o le nganga pa ia o Yesu le tua le wa ya ke kako me nga va ko awu ke malue so nga malue ngo fielo loko haleluya awa e kele o nga Yesu amen yo la vo ifa maka ivi mai maka mai ngisi kamaleanga nga ngai po ai mo o the believers, the family of God, the ambassadors of the kingdom of God. Lea, stick ka ko le upu lea. Le upu lea. This is the word. E o fa ko i mama fa so fo mana na o nei la o. Ka ko le ko fai, ele ko fa ka ua pe ko kusia ku spa ia. Ane wa uma na tusi mai ele tua no na nganga pa ia. Ai Paulo mea. Kako ang fai tau, pero kako kusifore lang ang sale kako so read your Bible and pray every day. Amen. Not some days. Pray every day. Read every day and pray every day. Awa eleva pe yiti se so ma rosi mana fale nga ola evanga nale mana le. Kongo fola apostolo va maya. Ile mana le tua ile toi tu mai o kemiso na ia moritino ma koe kuinga ku ai ngai me alofa ile li wa yo ia angi ka ivo ile alofa nga mai o me ngi fa ile faso ia ngalo lo Yesu mal mga ongore kalesia ai moru lang kanga ake wa yo ia fe mai wa mai o le mana le tua wa mai le apostolo me umangenga sa wa ila loifo nga sika ko oki ai fa mai wa ia molitino atu ile mana ole tu Yesu ile mana ole tu mai Yesu ke lo ole ko Yesu ke lo iska ka ka ko nge ke lo sa mo la tu pele anga le to soifua mai Yesu manu malo ia le ase wingo ka ko nge fa ai ole mandala o Yesu le ka kong o Yesu tu e o Yesu o ki pe o ke le isi o isi aku la o ki marka mi yo la ku fa ki mo ai fa for ke lo o isi o nga ele la ku ya fa ka ka inga ta tu Yesu o lo soifu you know pe ma Yesu o le halo le tu soifu te vai the son of the living God. No wingo Yesu a fa yo soifu e o mai le asolingi ia samo ongor ke le ale umar ka ko fa mai o molitino atu wa lofa teleina fo i lato uma se vai mo ile toe tu mai Yesu wa lofa ina ele ngaka wa kumu o so ta inga le lofa ki tonu le mafutanga ai wa sili fo ile le lofa Yesu la na ekalesia o ino inga o e le lofa Yesu ya Freedom. Artelo kai e lo foi Yesu ya kau upo kau kala me ka ko tu lo samo so le fofonga ka ko ngi fe mo ka ko tat falling o le makua le manguia ya o fa no skifia se le ko ya o sha para vale mai lungo me vai ale que fe mai o believers hallelujah muri ya Yesu o mo ka kere ia so mo ta wo ba ngala la ka wo sa nga past be mo ni lo sa nga ide sa ofika ye ide ba ngala sa mo kusa ie te lo mo le ta ile le ambeni se ta ile le to matala ia si lo le ta i botasi le loto
tasi manatu o tangata porona e kalesia po tangata whaalongolongo ua toi whaamanatu lo te tai le reason wai ngā tasi lo tumu lo ngā ma tasi lo manatu le mafua anga hamede haleluya toi whaamanatu le tai ia te oe hei awane i manatu mama i le te ia whai me le lei me whai me sa ono Yesu lana mariu toi tu toi whaamanatu ia te oe haleluya Glory, toi glory. whaamanatu ia te oe se le lei o le kaika se le lei o le tai lo vai atu lo ua mu ua mingoi ua ngalue le atua i lo ua langa malau sa valinga koe whamanatu lo ia te oe aisia ona foi le manga a koe whamangaku ia ki oe inga ia ku mau ima e whai mele lei ma ia e lafo e te fowai foi mai lo loto malie aisia en i te leo whaia mo o tangata na e whaia ono mali uma tui tua i suke wiso na whai mai ta great power that the apostle had Yes. le mana malosi lana i le apostolo nga koe mo moli tino ma koe le whapsanga i le tino koe mo moli a koe ake leo la unga a tato au auna i asaka i kasi koe mo moli tino mai alo aisia se i e la ngona tue whamanatu ia te oe te ewa e whaia mai le whapea si ba so whaia ngana ki e kilo ni rao si o whaia ngana maka wai ki laku na whanga wele si ni ai tue whamanatu mai a whape te mawhaia whai a whape te le mawhaia si le awar whaia ona isia ona e tupu ai le ita tupu le ansala i tono rongoto if you can afford it then do it if you can't then don't do it because there is no reason when you do something good or you offer something aya ngai ki ngai no loto hallelujah na toi fa manatu hei toi ele ngatala toi fa manatu ai toi ta o tuai e sili atu le manuia sa mai le atua hallelujah sili atu le manuia sa mai le atu ne lo lea ne lo tupe male na fonga le na faia polo fuwa hallelujah e moa ku le blessing sa mai le tu ala fa merta to fa mai ile fa ipuna e tolu lima mai o tu mai i wala tolfa wala solanto motiva wala solanto motiva awa ila to o ye fanua po fale po la to fatawina wa au mai fo ile tau me fatawina ma tu mai la apostolo e pule o tufa ya te ila to tai to tasi e fata tau le motiva o le tangata vai po tolu la le tau tu le toile upula sa mai le tu famia mai vai po petani with great power the apostle gave witness to the resurrection the to mai o Yesu ke viso and God poured rich blessings to them all le oa famunia mena sa mai walo fatele ai fetau ya lupuna walo fatele le tu mo tau mo su lo bipu ya famunia ngale tu aisia ona olo fuai ona wa sa olo loto mo manatu wa tasiri ne loto mo manatu o tatou ke visiano po tatou la fatu tua po tatou o la ton ya Yesu ke viso me ya ole o fa mnianga sa me le tu aisia ona we tatou mo te tu mai na tar ne tatou wala ina mano le tu ola la foi na masa fa e tu foi I me sunga fa fe asia na li ua fo yo maloto sua vai maloto ri poleto na la foi na le matata mo fa ya tu mo moli ya tu fe au ele se fe au ma o le fe au le tu le malo mo moli ya tu inga ya ia o to mo fo ile famlianga e sa tu le tu mo to ia fa pena na tau mo su na mai tau mo su fo ile to I famlianga ale tu ba mana tu o famlianga I lo famlianga tino manuyanga fa'aleanga hallelujah so awalan ite manatu fa pia
mai mau ke lo ku pe ma me fai ai disi me mau mai no awa te manatu fa pena le wo foi mai tu ya it's a saat with it tu le ngata na fa manatu te tai por apostolo mo ta tau le maliu ma to tu ta to ke visu a me e ko fa mon wia le atu ya silia tu fa mon yang le tu na do lo fo na bela ya il fa ipuna e to sum fa there was no one in the group who was in need. Hallelujah. You sell everything you have. Your land. Could be your land, lo fale, lo whakuanga, o ka avane, I lo nanga ne. Wea lo whakau, se I koe mariku pēr, I api mo tangata matiwa. Ai whamea, e lea I se ngā matiwa. Hallelujah. Hallelujah. E ke I matiwa I lea tua. E te mau oa I lea tua, e te matiwa lalolanga. Hallelujah. Mela ia le whaonga na whamu. There was no one in the group was in need. Those who own land or houses would sell them, bring the money received from the sale, and hand it over to the apostle. Moni ele sa nganga le sunga le whenga te musona. Pero no fai atu. Le lei fo yo teita. Hallelujah. O le lei fo yo lima. E pa u watu ai le la fonga le. O le lei o lima le swala pule. Le limau, le matau. Le ai u. Ile fai menga Le greedy. Ile greedy, ile ave ape nga mesi me honga. Ai sia. Le lei o kai kai. Hallelujah. Pe o tele foi na le o fa fita o le tonu o ekalesia mo lotu ma. Me ka ku. True. Hallelujah. Hallelujah. Maritala tus. The money is the root of all evil. Hallelujah. Ele ata no va ai. Fa tu sala. O le le a. Hallelujah. O le a le a ele le o la. Ale le la le swala pule ma le lima tai tai. Mo e wo tofia. Ya, ngafa ma me i o tau seling. O le le foi nga ma le ola foi nga ma le fai me fia foi la nga tangata. Ai a fale to. Oh. O ngā le a te vai tu le foi le fu la, le ola. Ai a fale tonu la a te vai atu foi tu mai foi la pe ye ma ye ye se fale to pe ma. Hallelujah. A vai foi la a ona le ofisa po limo taitai I ngafa mamei ka o seleng o le holo yo ngalwen. Amen. O le fa manatu. Eno gato o sina fa manatu mo oe. Aga pe lete mai mo mai ala sunga le ngafa ma te olo le kalesia po se ngalwen o ainga. Ia fai mra loto le loto sa mar manatu le mar manatu sa. Mela ia le fai to vina le and handed over to the apostle, and the money was distributed according to the needs of the people. Wa pa so ina le leia. Pa so ina leia le mafuanga na o tangata ia pa tagola to pon ma mai de tupi ma toi mai. Sometimes if I penar ba ia listangata. Ava ia tu listangata lai sa ore me na ia wole nga lafo. Or if you fear for fine. So which is be is out for ona e istangata be what if you lafu fo ipa vai atu faleto hallelujah ona titiro for the night to be tau sao ona la the way law you lo sao so tau nga tau fi ale ma me vai to ale lo sao ala la fo kwa ya nga ko mo mo wala il te muni pero no vai atu if you know you know fit out tau para le upo le tua le fa so atu mo o le suinga o le loto ma manatu hallelujah ya te va tu le no murmure le so ta
ai te sila fia fo I au sunga ofeni e kon fo loko some churches no ye nei tangata lo mo ye mana onga le the needs eleva pe o fa ngi wa ka ku loko uma wa million ya thank God for $1 million some of the millionaire in the church e distribute or lack of donation mo lack to 45 taile tua ai tonu a ekalesia pe o ekalesia le po na tangata believers e kamilia e na tangata ua le hengi fangua o le nyola ko fale wa a maka nga fekuri nga isolo ngai ka ngaka ka tonu ya Yesu le la o le meka o le le mafai nga ola fa soa le believers po le kalesia Yesu le vai kami o fekuri nga le ala wa yai ma wa el ko fa le au believers e ko fa kasi e o le au million ia me we sell our land and our house put together a koni la o le imanga yo la ko uso fo ile o lava ka ma a inga le wala ko konva kasi ya Yesu a wala ko kuva kasi as a church as a member as a believers in Christ le ala wo fa so ya lo nga se fa ka inga a fa ko kuva kasi le ku penga maua ile ngai ka usanga por ngai masinga es full wafe ya la lo ku pe ko lima ya lo winga la vai ka ko fu la kamlang ka la kai kala kanga ka sia bua fu ele e fa marika spa yo bole ele fa o vanga o le umur kanga kale wo kele la ngam fo ai malanga me awa fu wa vai tu salele a special lava o ngai kanga ka lo ia ni ko ko e o fu ka ko ngalo ngolo ka ku ye mai a hingo ka wa tia e lai a hingo lo fa penga ka lai ko le kalesia a len ngai ka si ka exit fia mala tunu ale fa ko fa malanga mai sa mo ba wo ka ika yo kilo mo wa ai ngai au nga le tua you know e yele me so ni yele a le auso ko le kalesia ngai ai nga fa ko au mai malanga mai ya mangai ai nga fo wale o level fa so pe wo tu no tina mai tamai pe no tamama mai tamai wale level fa so ka sila le me fo kilo el me ka le kalisi o the believers o lai e kele me fo le ai lo fo ai o va pe ia ka uai ka ko mai ka uan me no kupe o ma kwale le al me no ka sa mo e le fifa kupe nga e vin mai la e ba ko ka le mai ka kupe ya but the reason why the root of evil langa wa kele ai maro kusa o fa wa vele tupe mo le kua it's your God me langa le pe wo ave ai rola le mele o le a o lo God le o lo makwa e fa sa o lo i fa mele uma langa le wa vele mele mo tu ai afa mo mua le tua ai vele tupe wana o se awala o se so fa tu fa mai le tua ka ko kiola le ma ia le mele fa mai o ko fa kasi inga ia awangi yeisi makiva awangi yeisi e fa mai e bole according to them to their needs o ka ma ngai o se kalesia ele ka ku fa ka ia nga me fa ka fo se ma ko fo ka mai nga lueng le tua le mo ki ai you know e vai nga ia inga vai lo ka vale nga e ko ya lu piki mai nga ka le ka vale lo ko pe afai no ka ko ke le alo fia le piki mai spinching se alu empty ai nga ale pe foi le wala ele mo so songi mai le ni ai ke lo oi sa bo ele va pe u fa ngi kala ai according to our text rikako kusi esele manguia o se fa la potonga o se ekalesia o se auso o se autoritonu ai kufa kasi maloto fa ele fe mai ia o ulea o le mele a matou ke le i lunga ko le tusiale ili ngava yaso ko ki ka kilo ngai la ile me ka ole o le tangata wa ave aku me alofa ave aku le me ngofo ile atua ma o apostolo ala ye ku mal me fo ile le ole afa o sushi la ile sushi o le mele manga o ia ka ko kilo ile ngava yaso ai mo le ngefi afi ke lo ese le ma ngai o me ka ole o tangata ai tu fatasi one mindset one spirit one soul
Wa vai o ka ngaka ia le wa ko mo le ko dim hafera believers o mo. A fa mai kala just pa ia le ka fa mai e kasi ale loko ka ngaka. E le fa pela o le mafai le atua ma sila e loko e sila mai le atua solo e ko lima hafera believers a vai le loko va nga kasia. They are in one heart. Me foi lá e cerca o mele e polea le me e fainga ka e ku fa kas le loto e tas ai lo ia ile atua ngati fa ato toi ia le me vol me maka kia mal fe ilafi mal e vai me nga ko forga kai malonga loko e o la le me o la mauku amen e la mal ka kalenka o i vai pu tofu fitu o tangata fa mai o Iosefo i ua i wha ingoa ina e lau apostolo ia pānapa. O no winga pe a whamatala ina o le tangata wha amawhana whana. O le sāle vi, o le tangata na wha nau kūperu. Sa ia te ia le whanua, o ia wha tau ina. Wa au mai foi tupe o le tau, matu watu mai lau apostolo e pule ai. O e waila o le wa mai i masetasi wha kai ka inga o tangata le fa mai o Iose o le tangata o le one of the members, the brothers of the believers fa mai o le wingolo na ingo o le tangata fa amawhana whana e sau le tu a ingo sa le vi ia a kauro sa le vi o ka ngaka i au si kaulanga le ingi whangua ai kei lo oe o le koi inga lea sa ili whangua o le lako a inga waso se a inga isi whangua ai vai la oe le sa le vi li fa mai a uhalu ka ngaka ma sa ia te ia le whangua o ngāru na sao. Ai a mai le kau o le whangua tu watu i lau apostolo i pune. O e vai lao i e. O le ale whaparangi e mawhanga i la kalea mole lau sunga lawa. E lo oe, we need people like Iose. Po Pānapa. One who encourage. Ai putou fono na i And so it was that Joseph, a Levite, born in Querus, who is the apostle called Barnabas, which means one who encouraged, sold some land he owned, brought the money, and handed over to the apostle. Luinga wa Barnapa. O le tangata wha mawhana whana. Iwa i whare kifta ka hanga. O luinga longa noa, o le wino longa ngoa, o le wha mawhana whana. Lo inga awhai o le mawhana whanga, lo inga wai loa le leir ka ngaka lea pana. According to his name, is the meaning o longa ngoa. E ki yailanga fisosoanga kele i le auso. Kolo oe sa moala tunu pele o mo whangua, o pelenga, o mea sina ia ai. O whangua. Ke vai e alanga kaua ku ngu ula i fafo o whanua. I ala fo inga wā kau kako sa moa o whanua. A fo isi whangua se a inga me fo ileo ku whawhitai i o koukua a. Ua mawai ma ua ta oto mai te sa. E ile lako wofo ngai ave whangua whaile ngā ruenga le atua yaso la. Ka ilo poko e whaia ngā vai kai. Ai a fai fo ngai vai kai mi wha ia wako whai ai lisi. E ni metu kāra le māsing. Ai sali. Ia ako e lisi fo i lea wa o leo. Ia, se whakai ka inga fo. Le mākou grandfather, le inga mākou wola mai ei mākou ila inga shoti nai. Inga ngai fo. Big land. Big. Lai ku o le whale sosoangi. Ku o le whale o le whale lotu le sa. Ai vai. From that time nga mako whaalongo yung mako makua ho o mai le aso ngi ile ima se si wanga nganga ka ko ko me fungo pe fa pe mai wa ka nga ka ko e mai se kusi ka ko ngi mai fungo le ka ili ka ni msuka la masinga pe no asia they will delegate wo fo wa i atu ono le ngalu wenga le li ele ko e pule ai e pe ia o fa maunga ia o tūlanga i whanua tau mālo whaainga o lai ei ngō ko i inga ka ko whangamu ko se fua mai ai o le whangua le la wa vaku mo le ekalesia mo le ngaruenga le li ma whai ko kongo le auswa ma mai lawe ma ngai ai o la ngono na i tātou mātua i nāna po ai a kai mingi
ia va ko e va nga loku e lima suka na masing ai solo ya la fo ai ai tsi fo ya ko o el mango ala be wala le vo ar kanga kala le yus po pana sol el fongo ya isi ke le fongo como a fa menga ia fa tau la ngona ia o ro ia le ni tsi ko nga lu nga le se le songa fo mo kako wa is ki nga no le nga le ni tsi nga lu nga le tu fi fa usia se farsa e fi fa le ia le nga lu nga le wa na tu sa mo la tu no pel o la we kale sianga ke loko o le maru nga o ke lo ka wo o Jerusalem a vinka ko ka ulanga la ulo ko se maru pe on ka ku fa longo ai e ave ka ulanga ma se fu wa i pe fa ko nga ele tu al fa nga sala elu ku se malaki ko mai mes fu al fa lo yova ale wa ave fa lo yova nga wa fa ka ulanga ngai sa bo po fe lava o inga la le ave e ka ko me alo fa fo i ma ka ko taifi ma ka ko offering mo nga wenga le ali ya le sol o se kala ali ro la a fa ya kwa se fulu sengi nga se fulu sengi ya la ia le ai ku falo pi su poloki e fa mai lo ko wa inga ke o misi fa mon ei se fai va ai le nga luenga le tu nga ile manga onga nga ile ni ke lo o e fa lango ile nga luenga le tu o ka ko sa o sa ngwa nga isi au le nga luenga le tu ale fa ya nga o nga le upu mane ngu ena nga pala ya ora ke lo isi nga luenga le tu ya fa fitai nga ya onga mana yo la tu fritua o lo nga ki nga le tau fa so na ya la tu se ling ia ai e ki va mo nga luenga le ri pi faila ko mo fa ka inga ile au believers i fa lango ye o ke lo fa ku le fa lango ak fa ku ia vega ko mo nga kaya e fo wa i mo nga luenga le ri a avelo i o awon ko fa mai o ha unga ke le ya la fo wa ke le la kupe e avelo i o nga luenga le ri that means God's own that one ele va pela o manga ole tu ka ko kupe ai manga ole tua po fa mo ia i meia ka ko ke o fo mo be fo le fa ka nga o awa ia se o nga le wingi fa fika uli man po nga i meia ngai o lo fa pena elite la ko fa la ko mo fa ka inga la believers you know ya wa o ke fa ku ale fa ko e ringa ki ele kala sa mo o sa mo lo sa mo e fa la sa mo ele la fo lu senge manga fa la nga va ku mo le afrika la fa la sal ma ko e ula kele ma me ya ala ku penga mo ko wa inga ko wafi pe ave ala ngai lu senge ya nga vola fa mai mai la tu ave mal loto mama e lo se lo ko mal me nga ko fa se ai e la fo ala nga la e ka milionga o la fa su senge me nga ka ole me ole e ki ko ngua nga luenga nga ele o kasiro loto ki ka ula malama vo ile le mau fa ngo me o ka manga ka unga o ka ula malama e ki pi ke la malama vo ile o si pi o mai vo ile loko va ko inga imea e ola ele saunga ia fo ile nga luenga le ia tupu ma ia le ma maintain nga luenga le tu me fa sa ho le pi se ma vo ile e a mai lima le 50 cents ko mo ke mo ke alu mo se la ka la pe ku wo loku pe a o masi so me foi la pi wacha ka ku fo i o ka ko malo le tua ai fa le ka ko wa mi me fa le o ya ke yo myself ele va sa bo che ni fi o maka ko ya ko manga o mi ala nga luenga le tua i ka ngaka pe o pa na pa you know e ti la fia ene tu ke loe ya le lo por fanguangi wo manga willy singi ko inga ma sianga fa nga pe fa yi fa nga o pa na so to lu e ke loe ngo wa yele nich ole nga luenga le atua ma tangata tali tonu ya yesu mun muli e ta o foi ole kale si ngo yele nich o inga halu ka fa ta fangu ia sa mo na tu no pel ele ko fa ilo le me o ka u fangua ola ka ilo ia ka mo ka
ai ti pena i sai so fanu ai a fa ka ulu fangua ma ku nga ku lo apostol fa mai bole o koe o ninga oi bole o koe o ninga ka ua sia le ua o na le kalesia le ua o na apostol according to their needs bole o koe ka ua se fangua se panga ia melengi ia le ngava yasu ka ko ki va ai ela ile ainga nga ofo la ave uma me pe fainga le fainga ka ulanga ma le rofa le ai ke iwa ko hold on na onga le ale ke le mani ko va ai ku ngo ke le me ele o he fo happen vai po angi men ka ko ofo nga ka usanga fa ka hu ni ka usanga ya lo le ofo nga ka usanga ngo le se me ko ofo yo te ke ofo ku ke ofo pe le nga ele singunga fai o kwa mea ya fai ngolo el mawa so ka avu mawa ya mawa o le ya re pika pska fola mea nga fai ka ko mea ele o nga fai ia waka alo mal mawa se makua mawa e mea sa mola tu no pele e tu fatasi kako ku fatasi kako tangata tari tonu neri ne fa ku ngile songa o fia fai kupele e kalesia portino keriso pole au believers according to the scripture ayore e yele nicho le kalesia kamile ia o saka fa da ita e fo le mo kako ni vai kami o sate fa pula ma au yisi mana ongo le kalesia please you know awai o kako a krikongu lo kele go fe it's mine ya ko mai foi lo ave lo wala moleli ave o mea uma like ke maua mai fo ia moleli it's all God's possession o le atua onga uma me he foi mena tara tu fo ile ia e hava ile atua lo o tara toto ia e hava ile atua lo what la lo mingola e ona inga le atua e kelo me ka ko ke mo ni ve kai ia o kele le o milongia ia la ai fai al ka vale nga lo nga le o milongia si come fa ko forsa vi basta ti va qui le milionga i o ko pa vo milionga o fa forsa ia la ferwa ia ma milionga ferwa me mo fo wi di fa se amen o ia nga ki ferwa ale ile ni tsul nga lo nga le ri e bi so fa o wi pa elo la ferwa Tere mi fo bi. Oh. Ero nga Piole e vera kala no chukala. Ke me ko viki. Le ai me se ka ko fi fo i se me. Aja posi male ale ya o a ko fo i ala isa mangi ya o me ko viki wa. Ke me ko viki. Ya. Before ringa mai pe ko kilo le menga ke me le nicho le kale si nga vai ka. Yo ina vale ole a ko fo i nga me ole o mai ka me ma ki va fa so. Vai ele ku ka se believers. Tu sabe o mai ko viki fa mai. Mai maka ko me ku fa. Sao maka ko len, sao ka vale, sao ka ko fale. Ai mai le me tu fa ta sil finanga. Ina ia tof sia ka ngaka ia masia. Ku fa kasi. Ile loto mane manatu etasi. Au sunga feni. Ese ka o ngi me. O sela songa fa ka ika. Se songa ka ika fu ka kia fu ma ko le pele o ma fa nga manatu ape. E la mele ka mis. Ya awi ko mga ko that's mine. I own that. It's my o me umangi linka ko me. God own everything. Even your life. Nenga mal umalo wa five family service. So mal fino service aso. Ya onga le tino ale ka ko felo. Ala boto fo ia me ale tu alona so in God. Me foi la le. O ya o me. A ka ko mo wala ngi me o. Ia na me ka ke le fa ya kuai. Apostol ia ore. Ka wile o so swangi le mo ngal wenga le tua la ngale wa wile ka ko ngal wenga wile ka ko ekalesia. Ile mana o fi au ia o saure fo wa ile tu inatu o ngole u vai ia wa ile mana o ko ngole ekalesia. E foi ekalesia ka ko ngi pe ngo foi ele ka kaunga ia ka ko ka kaunga ma ko fa lang ma ia ile le ngal wenga le tu
Asia, lango ka ko leia, ua vea ma au fai ngaruenga o le ngaruenga lea, alea tua, o ka ko, faia, oi mo le fale, usa pe ele aka le fale, ale ai o e faunga le fale, ele ai a ku se fale. Ia, le aka le ai lau sunga le kamuka, le aka le mako fale, ai wak ngei ai alu sunga le kamuka ngei, alu i aku mamao, ka fao, alu, e uma, se lau sunga le kamuka fen, o a fe e fau le fale. Ara kaimi e wa koe le aka, wa kumare kupe, kaimi vo inga wanga i oi le fau fale ha. Fau le fale. Fa pe ngana 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 le. E fau o oe wa e maua le, so soangi koko. O si fo mo fai me ngi su wa i unga fa pe e koe maua mai le rebate fo le return le mai ole government. Ele le ia manga ia bi ka ule manga. Puso wale fai ala su fu wa i unga according by faith in God. Te tali tonu ina le atua me wa api u fai. Ranga manga ia o vo ia pelila po yungi. O koe claim mai la. Puso le menga le ngai fai unga koe claim mai. E va. Pilera la e se le motive leng fai surua. A surua i o lea. O lau oe menga e avi nga luenga le atua ma le ofi. Nga ngai menga fo le e pu le aska funge i le la longa va. Gaku fa tua le li. O ka ngakangi. O ka ngaka fa tua. They all in one accord, one mindset, one belief in Jesus, because the Holy Spirit fulfilled them and they got the manner to do the will of God. Yeah. Hallelujah. Yeah, kamalo ole. Yoi. Tau no la sunga te tai polo sunga fa finga. Ni tula la fiafi malo fo don sa isa mo da tunu pele. O la to mala bolo mafuta mai mo tanto pukarabe si la fia le tua la tua. Ya to o lo swafa malo tai mi fa lo ina mo tanto pukarabe. Ana sin to e paso munburi ali tu o tanto mafutanga. I le tanto hoi munburi na yei pa na paina. Yeah. You see, he's an encourager. O se tangata fa malo si au. Yeah. Hallelujah, amen. Upsila ma fa las nan ma fa ngwen fa i umai na tala. Iya. Te fa i umai na ya pana pa. Po luso ya Josefa. Iya. But man ko sa lebi. Sa lebi ya nga me kila nga me. Trop. Yeah. So, ne ngana la kana. That was an encouragement. Nga fa pana pa mo tangata fo wi. Yeah. Holinga mai. O ta ua tangata wale wat fa o ta. Yes. We encourage the new followers of Christ. Ia tau soro mua i ta ua o na fai ma fa malo si au. Pa ta inga lelei. Mo la tau ia fou mai. Ma mo la tau ia e fou i le olanga le foa. Fou i le olanga le o le fai o se mere lei. Hallelujah. Tano sua malia ia tātou re fai mea saa mo re fai bia lelei. O le ala foi nai muli mai lisa usa tangata i to tono le whaotanga. Ma encourage ai lako e fai mea lelei. Aisia, ona tau sonu mua mai a tātou o le ba tono le kalesia mo le whaotanga. Hallelujah. Pero manatu na o le mafuanga na toi wha manatu mai a le tātou tusi. Ma toi wha i ua i ai. Ia. Le loto na tasi. Ma le manatu e tasi. Toi fai wa asia fai ma encouragement nai mani no mai na ngai ngo pa na pa o tangata e fa malu si au o tangata e fi no mo ka encouragement e avai ri tangata ala ku ngai fo ngal se fa pokonga la la se fa pokonga ro ia e fa so no fi one fa so no na fi mo li si o so tangata aisia ona nai nalma tangata ka o encouragement influencer sa ta fa maros au e fi fonga le fe so sonia te oi apo ia te oi fa tu ia te oi fe so sonia te oi fa maros ia te oi hallelujah fa so ia te oi le pole tu pero ta tonga wenga le fai you encourage one another to do good things and the right things but not to encourage people to do bad things hallelujah te fa tu vai vai I ri fai ngo fie mo loto fua. Yeah. A te fai atu ia te oe le manuia. Ma te mau a inga le sa le atu ia te oe. It's more than what you expected.
e sili atu na lo mena e manatu ai si so nera wa bole ngata wa tasir manatu tasir loto tasir mafufa tasir langon wa e fua i mara loto mali fua i na wa wala wingo ele atua wa fai oi ma encourage wa fai oi masa tangata fa marosi se tangata fa fotua se tangata ya fi a popwa se upufa pena para talata toi e upulo encourage so le na fa inga neva aso e ngata na veo esta ngata wa tasi loto tasi manatu vai mere lei fua ma loto mali fa me fi le atua ma mana tua fa marosi anga da apostolo le ala na mafu ayo na e fa ia nei mea uma mafu ai na tasi lo loto mo manatu ona malio Yesu ke wisa mato e tu mana malo malioti ma avea oi ostangata fa fotua fa marosi au so soan i ni ngata i lo tamaro e ngarue a tonu e karisia lo ngaruenga mai se lava tonu lo ainga bo lau fana so be an encourager for this week martato por kalama Hallelujah. Nei vai so ai mole tonu nga tite da samoa e mafuta mai i le tato por kalama si la fia le tu oi fa bono ina lo time e te fa fonga mai ai pe no fai atu e sili atu lo manuia ma le tamau a inga la sa atu le tu ona wa fa bono ina lo time tar tonu tele me te pisi mai to noa ai wa fa bono ina la ne fiafi e te le fa fonga mai ona ma ua e te fiva ai mai ona ma ua tangata au de le amen but wa ia fa bono ina ona ole upo le atu Amen. ai pe ona sa no te to tuli tuli mai de tato po kalame mole vai as fo pe a au le ola man man si mai tato te ba la ta ina toi to so ifua mai se smao ona tato to fa so foi la ma e va aila ni mo tanga e pe ia e fai ai to mana to e fai ai to mana ko fa ko me si me mo ia ia tato i di fa pena tato ni a tato wa tasi o tato loto tasi manatu fo ina manatu o le maliu Yesu Kristo mana se sa mai o le maliu le tu mo tato e to ma a inga o lona familia o tato nei vas ma avea o sanata pa marsia ia va tola no mo buri le sunga fa Tai. o le bole fo ia na lo fa Yo tai lava. ia tato klami na fa no Tai Samoa la tu pele ya na wa zolu e si yo le tato kalame le fiafi pe so no fo ta ia tato peno le fiafi ia avega o ta ua tata fa tangata fa futua tangata fa mano si au encouragement to somebody, you know, friends and sisters and brothers. Ia fa fo ima encourage so swani si yo tamafa le nganga le ngalue na yo matu fa le nganga le ale ministry o le ale le ngalue ngalo e ngalue ai ia e mana o mia ni pala we need pala la ngol mele ia e o ka ko fu le ngi tangaka e mana mia tato good friends, you know, we need a good friend, we need a good people to support us. Alme fo le ka ku fala ngolango ile nganga o le li e fe so swani mai mo tato o te fa fitai foi ono lo lango fo i malo mafuta mai ia u mo fai o le tato fa sala la watu tale i so say tu langi. Thank you for your encouragement, your participation, or your attended your presence every night that we're on the air. Fafitai antu yat oilo manatu ile atua malolo filangalo o a me saunia ia ole upu ole atua ele o se upu stangata fa ngalo ma leo mo ma upu ai fa nga lava ma ave ma oile upu ole atua e to iman we foi fanga le weekend ni foi le ministry le ngalue ai ya lava le mi tonu e kalesia e tau tua na ma ta ua ya veita ua o se tangata sosoani encouragement i panapa ina ia tato tu fatasi tonu nga luenga le tua ia tasi o tato loto tasi o tato manatu tasi o tato mafofau ono ro vala wina i tato e le tua mo lana nga luenga au ne ngalo e ia fa fita uli le ui o tato ala i telo taimi au tato manu malo ono Yesu ua manu malo mo tato
e foi la le ma ni foi fai ungo nga luengo le mai aso ia mai au nei sua ia ma ia lava fufuanga ia ma maro lo mo posa mo o ma pa anga ile ni ta ya tai hore mo le songa le whawhengainga pāporo ina fo i o taimi a wane mapo karame e kura le fia papitola wa sia ngang ho taimi o tu Samoa le atu pele whai ana mai mo mai i le tātu po karame ma sia atu fo i o le po mengi si le fia le atua o taimi a gonoa kani sura le fia ya ma ta sponsor fo mo le tu fo i le ngang ho taimi papitola lawa mo le sunga i a pasta mai ko le hapinana wha fo i na tātu wana ata ko le tātu lai i po uma o tātu te mafutai Haleluya. Ya mantua Samoa lo tere na popo kalami o na le atua lo lunga tatu wala ata na Global Kingdom Network mai ona e mai mua mai mata mai foi mai fa fonga foi lo pole atua lo fa pena na mana vai na tu po i la tu ona ina tua ia le aso awansi fa manos mas tau mas fa tu mas tu fa manatu ia mausali e ta fa tu ma ta fa vai ia iso iso nei tu la le fiafi pa tai tere la sa mona tu pele e fa fonga mai a tu da ngole le suma fa fenga pa wina ta tu ko kana ya tu al tamai la tu fa fo ya tu le fa tai ma le ia tu oi nzolo mai a fo i na wenga tangata tu na tu so soani lo nga ia e te mori o ina yo mato loto la upu ni fiafi ia ve mato te kalesia tino keriso tu fatasi temi fai ma temi solo ngale ia mato tu fatasi mati na ela unga renga le tua mato fatai la upu no wa ina uma ya mato ni fiafi ve foi mato ni panapa e ve matangata fau tua fi soani apa tuai i se nganga i tonu i lenga tole e kalesia le ri o mato ngalu le umai ia ai so se uso se to fine so sta matina o mana via se fisosoai no mato tamai mato mana tua ai ni yaso ni po io na io auna ma io la tu fritua me lo faro e lo fa malo longa ia la to ma lo fa unga ia ti le so se fatta e fia le mato sila nei mato wa mo wai ia ai o le langi ato ro ia ia o ona le fo le tua to mana tua ne fia fita mai so ni mai o lo wanga ia mato mana tua ai na ia mato a inga ala itamba na la fa nau ia lo tonu fa pui tua mato te mana tua pe ai lato io e temi pe fa ngalo ina ai mato ia nei o mātou tangata o lo tonu ia no fua ai mātou te tui na atu ia te oe le atua oe o le atua o avanoa e te fisoso ani atu e te manue atu no umana ia foi nei o mātou tau a inga mātua o whanau lo tonu o whare mai le atua so se maotanga se ngasa mai mātou te talo whawhataila o whamalo longa moi la o ia le poto ma le ata mai ate oe le fo mai sili e awana tuai lau sosoani nei fo mai ia awa le whianga iai ma tonga fitinga ma le ainga le atua i maota ngase i so se le mato ta talo le fia fita mai nuia le atua na ia o auna ma na i wo ma pa angolo ta talo mai nei ministry ia lo wanga le lei Tole matu te talo te mai la o ona. Pastor Mike me fritua ia Sarah mai no fano. Stai ni au nanga le fatua o ia. Talo fa lau te le ina pe le me alofa manta le. Au wa le tua le fe au o Yesu malo malo. Ia o atu ai lau tala le leile. Father God, we thanks for the gift that you gifted your servant Pastor Mike and Fatua ya Sarah. Lord, multiply and increase your gifted and also your anointing upon him and his family, especially this Global Kingdom TV. Lord, use these tools for you and your word and the kingdom of God. Le tua mata te taro lea whaman. Wia mai fōwhanga o malawa te toi e ngato le leipo. Ale le fo wiki en. Ni fo lau ona ia wheni ne tu whaunga ina pe lau ona. Le li ie lo talii
o lau au auna le atua o lo whapena o na naunau pea i ate oe. O ani mana ongo iai lau au auna le atua iai pea lau whao unga i ate i ate. Le mātou te taro lea, ni e fo i le atua ina i au auna e fo sa iai le whalinga fo le nei ministry lau auna i ate tia man whaletua ia Evelyn i Australia i hanga le le atu le atua. Ya uso uma le kalopo. Kini mo TV so se tua le langi, CKA Ministry so se tua le langi Australia mai nei fo. Tamai. Ia whaafia ina i mātou te whaasara lau ina lau tala lei. Malo le atua. Le mātou te taro lea. Ia nei e fiafi whaunga. Tina atu fo i le atua o ai ni uso, ni tua whaafine o ni tamam tina. Moro i tau ina fo i le oto le nei fiafi. O le vi inga e fo i atu. Oi fo i o. Pena na mau e loto maftia le nei po fe soasoa ni atu lo wanganga ia lato umalawa ia vi ia i o Yesu e whaavavau e o ule malo male mana whaavavau e whaavavau lava amen 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 ya o tai lava sa moa sai fua mai ken ia le fiaf me manui hallelujah. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savaii. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your
Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.